Ilan ven chunga as always one bial tu ilo somang pu speaker kalome atop ni ania kan chau deuh nge ni kanin kian deuh thup maya voinia kan minister pani te chanpol kan house leader le kan sports minister te budget allocation enin atop na ni ani boka soitur tam em lo rualin le in ne deuh ani awangin keima ril ruwa omle kalau ngai poi mo em te heng department a hian te lawangin han soive kadua abikin excise and narcotics sports and youth services labor employment skill development and entrepreneurship hanti te zoram khai chuana tura department poi mo tak tak te voinia soi ho na hun kan han nei do na kan soi do chu abikin rui hlo hian minti buaya kan soi na sa a magdeu mai chu aman po kan man nem sarkar thara phei chuanin thani chung lekin ni kuma kan man ai tam number 4 te po ha kan man to ni khan kalo share report a te po khan chachin bulama khan kan man ate mel han ani la vai bel chetel keng then ni lo ti hi lang reng mai sia an history han sui la khoi lai man theng don ti hriat lo te a mai ro chu a investigation lama hena mo phur tu hi a lian tham deuh hi voin ni thleng hian man kan la nei thei lo hi a mak ka tia anar kai tu hi chunom tura kangaya a rele mai thina vai bel che somtel man te thok le khata kan han mana an manate mel han anila khoya tang main khajang procurement kha an nei thei don lo ti hriat reng ni si akha an kai kuang len thun zo mate hianin sarkar la mai mo thil ti thei deuh te a hian zo man nem mon chu ti ngai dan hi enga mo chen a om thina champhai chuak kan nia champhai pa kan nia atmar kai tu deuh te po a han nia king la ya te po kan thira kan zong na sa a poi deuh me chu kan han man vean sun te po heta law and judicial te nen po lo in kai noi le zel maya prosecution la ma hen kan felem o ati theya government advocate chote public prosecutor hote narcotics changbik te ti tlang thang kan an hria thian om nuam te deuh bik te thil ti thei deuh te po kan om fo ni te po hian alanga hei hian ko zon thui tak anei ni in alanga kan prosecute lei thei lawa zel kan tan tir lei thei lawa akai kuang kan sui lei thei bok si lawa zu a hian kan han in burbuna atra a zu hi athalo tak zeta mishing hrisel na tan po ni sela a mai ro chu du lo chon om zia nei lawa si pai bang kan nia kwata kan ne voi ni thei kum som do na kan lak po kan la chuang lawa a mai ro chu ti mek lai lo chuan manin chunga te po kan kol ve furin karinga rui lo wanga har satna ke ni nge te po kan ni kan thalai local lezel turate hi eng anga try infrastructure po handuang en un maila alwa tu turle amang tangkai tu tur thalai kan nei lo ni hi thleng thoi do ni langa hei hianin ramro relna voinia helai huna ngai tu ana ate thui em maya kan chief minister poina ve em maya helai hausa po voi tam ti rik ani to a zu kan han soi hian thil dang zirchian na kan nei ho te kha sinot social front zirchian na te kha report kha kan en tak tak chuan opioid cho apun na le zu ati tharte pun na kha in thlau em maya alet li chuangin opioid cho te kha apung ani thalai jinga hluar ani amaro chu khotlang le ko sanang po kan ngai poi mo jok chu zu ani tlat maya khalaya khanin ngai tu na heng vo india department hian ahuam tel miau awangin karon soi lang dua engeni kan minister hi abik takin kabial chung nen ain nerem boka is always one bial tu kania kan bial a khwan zora mina kan boy pui vut ming thang tham te kan oma khung te kum nga chung transform dan ngai to in kan man lelve em maya ani point min vei pui boka henga department san te atang hian heng asum nei le mu te tangkai taka man theina turin le kan bial chung nge tan po khian le lama chuan hau tak deuh mai om chu campaign lai pon pakhat chu ron kala boi thla ke mai kan nau te ka khong ai deuh tan tang jing li to ka min man le hun cha ke ma kan tang ve to te nga tia khang ngot kha kan nia tan hi kan hlau san lem lowa
chu wang chuan alternate hi eng tiangin nge niang livelihood te anei zon na te anni tin kalpon te po ngai tu angai hle maya heng hi skill development le entrepreneurship lama te po hian kan bela po kan mamove hle dona ami mal point ka hril to ani point min tui puin min ngai ven puyem em maya kulai vai va kon zo noi tanga arvi inkar ringo ta po zombies kan nga to ziate lu chuak reng ni chon zombies ka timaya chun eng a po meng hlei thelo che hlei thelo akal na po khemang lo motor karon kal zut kan mu vekin karing kung khu kan chuak ka ania khung te khwan kan ram din hun hi a pholang chiang le in ka sia kan lu chuak ka ania wangin voine heng departments te atang hian heng chan chu na hi tho thei ti kha kan soi tel duwa amal mal angin ka thlur lawanga tin kan soi le du achu hun bo pel lo kan in tiam bo ka zat ve chung chon kan zo man tur angai la kan thil in chu le lek lek hi om thina covid chung changa kan sum mu le mu lo chung chang te kha ka soi tur aniam phei chu ka shelo ma ro chu ka ril ro omya wangin le budget allocation te kan sum mu te kan lo thir ve thin awangin i thil dik tok lo deuh hi a om ni hian alanga RTI chan na ma sa te ten budget tak tak mu chian ma a reappropriation te ani ma a kan dona tang te kan zia thina wangin thil pani chau abiken finance department big te khatlur ta ila adanga kan mu po kha soi theina oma he om nual maya hemi ba ka hianin kum sang ni som pakwa som ni atanga sang ni som ni pathum big chau te kha han thlir ta ila kalo en mai ma kan chut non le ngiala kan budget bu tangin actual om vek to ania wangin atak tak chin kan hua tang hian sang ni som ni pakwa som ni a hian vaibel se sang thum zare som re panga tax devolution kan state share bi ka hian be se yani lain sang thum le som pasari le noi som re che kan hua a in thauna kan don kim lo ne hi vaibel se zare som ru pasari le noi som thum pakwa ania sang ni som ni pakhat a hian vaibel se sang thum zakwa som ru pasari le noi som ko paru khi kan be se ani lain actual kan huai hi vaibel se sang thum pakhat vaibel se sang thum le som noi som nga panga ani le hemi kuma kan mu lo na he tamang reng vi wa bel se zakwa som nga pasari le noi som li pakhat ania amai ro chu heng compensation he next year ran lang chhota kan be se aya tam sang ni som ni pakhat le som ni pania hian be se hi sang thum za thum som ni pasari le noi som riat pani estimate original estimate kan nei lain actual kan don hi vaibel se sang li za ni som ni pani le noi som riat pasari ania hei hi vaibel se zaria som ko panga le noi nga in atam zok ani chutiang bokin sang ni som ni pani le som ni pathuma hian kan base kan state central sarkar base ya han puna wain kan state share hi tax devolution bi ka hian vaibel se sangli somriat pathum le noi som ni pali kan base ya hei hi actual alo chu khan na sangli som ni pania khan vaibel se sangli za sari som li panga le noi som ni panga kan mu a chu chu kan base ya kan mu tam ne hi vaibel se zaruk som ruk pani le noi khat ania heta tanga kumli chunga tax devolution ngawa kan mu kim lo he vaibel se zani som ruk pasari le noi som sari pakwa ane hei hi ama RTI chana kan base fo wangin budget document nge ya tanga lak chu figure dik vek ania hei hi actual chin ani estimate le revise estimate tello ania actual om chin vek ania wangin kha kha karon tar lang duwa heng hi finance commission grant khanin kan hulo nual angin lan na chino ma hi engamo ti sual te po om thei ni angai dan om thei anga financial year sang ni som pakwa som nia khan sang ni za sari som sari le noi som sari pariat kan be se line actual hian khami a first year khan vaibel se sang ni za sari som sari pariat le noi som sari pani kan huwa chu chu vaibel se sari le noi som ko pali in kan be se ai tamin sang ni som pakwa som ni kuma khan kan huwa som ni khata khan sang ni za som nga pa thum kan be se ya heta hian actual hian sang kha za sari som ni panga le noi som li pariat kan huwa vaibel se zali som ni pasari le noi som nga pani in kan mutlema sang ni som ni pakat som ni pania khan sang kha zakwa som li be se ani lain sang kha zakwa le som le point som ni pakwa ka zo tre pe hitlar ni tar thumala ome sang kha zakwa som point som ni pakwa kan huwa vaibel se som ni pakwa in kan mutlema sang ni som ni pani ni thuma khan sang kha zariat pakhat be se ni lain sang kha sari som ni pani le noi som ania vaibel se som sari pakwa le noi kwa in kan hukim lawa finance commission grant bi ka kan don kim lo angalang hemi big state serving ngawa hi vaibel se janga som ni pariat le point som thum pariat ani hei hi enge tinge achan kan ti chuan ain do lo na pumpu hi sang ni za thume mo sang ni za ruke mo ni lovin hemi kan soida na hi budget bu changaron lang ani hi enfia thei vek ani awangin actual figures lang chin ani
audited report atangaron lang chin ani awangin hei hi kan soi suala kanin chu fo ni ala na wain han soi fia fel deuh kan dua a hun lai le tun nu ai nang lowa heng pialama hian neu newa han don te hi chu kan nga khop maya pu kan member zom tak pu deputy speaker nang ma kal kleng he kan longkai west bl2 zona assembly question te tin rti ya memal chan na te social media kan hua a hun la ya actual figure ron lan ma ami tenen kan khai khin na se me maya helaya hi actual figure om china tanga karon tar lan ania khami pialama khanin heng tax devolution big le fc grant pialama hian sasi atang hian sang ni som ni khata khan vaibel se zani akum le zathum akum le zali som ko pasari nikuma pejan zasari som ni panga be se ni khatianga zangalek in dai lo lai khan vaibel se sang khazanga chuang te me mai kan han puk pia lama khan ahun lai khan nec tengin noi thum vaibel se thum noi zathum kan hua chumi nu an si chatangin covid outbreak englona tan khan vaibel se som paruk le noi som paruk kan hu boka khami pia lama khanin chief minister relief fund aringot po khan vaibel se som thum pakhat chuang kan huani kha khami pia lama khan don chona malte te han soi don chonin atam angreng khopa nec tang khan nu loka noi zathum somriat kan hule boka he po hi he house mem zona tangaron lang ani heng te awang hianin le nec chatang te donor le heng atanga kan hu sang en hian kan soi thina hi khang kan le in dai lo na fo po kha le tam tak puk chungin kan lakal pui jok ani laya covid har sat na chuan lama kan mangle fo thina kha covid awanga mason na thon no pakha kan hailo ani mi alowa kan mulo thin amai ro chu khang ani awanga mason na omlo kan ti ani ngai lowa kan sum man dana kha kan titlem hau lowa a covid tan ngau ngawa kan huwa hi chu amalte te ron tar lo london po hen ala tam viau maya ayu ste po in noi za chuang man min han phal saka special allocation mulo ma sela ministry of health and family welfare union atang po in vaibel se sari tumni man min han phal saka 35% appropriation te min han phal saka khang zong en khan covid awanga chuan lam tam tak kan ne ero hi chu a figure hi kan endu tak tak ani chuan kan budget bu khathir kir le ve kile actual figure oma cag audited report oma chu audited report atang chuan kan hule mulawa kha in nial na helai bi ka hena om thina wangin actual figure china kha karon tar lang mai ani abelle pain actual mu thei ani to awangin recovery mota sang ni som ni pakhat mi nian om to laya kan la negative chante supplementary demand sang ruk chuang vaibel se sang ruk som ni panga met te kan han ne original estimate po 40% po mang phamang lo department kan nei thin lai kha kan se thiam lo ani lowa amai ro chu covid wangau ngawa engkim ri se kan mason na ti chuan op tu le kan har sada ti chuan op tu nia kan nga ya ro khachu adik fam kim lowani ti kha karon soi tel ram duani chu ole pus deputy speaker voinia heng demand excise and narcotics, sports and youth services, labor employment, skill development and entrepreneurship atana cheng vaibel chia za som pani noi thum singa sanga le heng chief minister zom tak demand number 1 2 3 4 5 9 11 14 15 atana vaibel se sang thum zare som ko pali noi khat le sing li te hi tangkai taka kan soi to ngani nang takamanani a heram ina alo that pui nge the na ta na pas pui nge turin member pui te po karon som hal ani kalome